Okey, cost maintenance MT25, Z25, Gixxer 25 dan Duke 250. Kalau dari segi maintenance, Duke 250 dengan Gixxer 250 menggunakan satu silinder. So dia memang lebih jimat lah minyak hitam dia. Setahu aku kalau Gixxer dalam 1 point something, Duke 250 pun 1.2, 1.3 macam tu lah, kalau tak silap. Okay, so diorang lebih murah berbanding dengan MT25 dengan Z25. Okay, untuk MT25 dengan Z250 pula, dia guna 2 silinder. So bila 2 silinder, maintenance dia tinggi sikit sebab minyak hitam dia banyak sikit. Tapi Z250 ni 2 botol saja, 1.8 liter. Sebenarnya lebih kurang je lah dengan yang 1 silinder tadi. Cuma 1 silinder tadi, botol kedua tu korang boleh guna untuk next service. Yang ni 1.8 liter. 1.8 liter, so baki tak boleh buat lah untuk next service. Tapi untuk MT25, kalau sekali dengan oil filter, dia lebih 2 liter kalau tak silap. Minta maaf kalau salah. 2 point something, 2.1 macam tu rasanya. Tapi satu silinder memang kos rendah maintenance dia, tapi korang akan kurang lah performance. 2 silinder ni lebih top speed sikit, lebih laju sedikit lah berbanding dengan satu silinder. Cuma satu silinder ni bagus, dia pick up lebih daripada 2 silinder. Maintenance satu silinder memang lebih jimat berbanding dengan 2 silinder. Cost valve clearance dia semua lebih jimat. Semua benda lebih jimat lah. Minyak pun lebih jimat. Okay, Gixxer dengan Duke 250. Tapi kalau korang nak performance, ambil Z250 ataupun MT25. Kalau dari segi horsepower, Z250 lebih tinggi daripada MT25. So ini dari segi maintenance lah. Okay.